MeghalayaPost.news. Kinong Krisyan kibai jong kluri kai football ke Argentina Lionel Messi mentaka sengi kila bitar bat penmi ru ke jingkulmar Hamadan Salt Lake Kolkata hadian ke jingmi sendat uteu kluri kai Hamadan tang kendiat minit bawan banyu kejan wala ki paidbah kila ap kemi lenti bat thir ru iki tiket barem tang banyu EU kabadai ru shibentan jong ke greatest of all time tour jong u Shakari India laru ban kedeu hangni ba Lionel Messi udai wen ki kluri kai football bapau ke prothai babon ki paidbah ki basutanat EU bat ulawan poi Kolkata ne ke step perngam hapadeng paidbah bun balang ubala ab batawiari kakat ling suny ha Kolkata de mentaka sengi bo Messi ulalej banyu kejat Salt Lake Stadium Kolkata kapur kumba karwai kat san baji AA menstem bat mi no tang kendiat minen bat ki video ki belasa priang ha ki social media ki peni bagi paidbah ki babitar ki la kawang da ki bilor bat ki shuki plastik na ki jaka petkai ha ka bakila pen paru bakila thiet ya ki tiket ki barem banyu I dala ki jong ki kman yote klur le kai football ka prothai Henry Marson poila shukir saudong de ki aktor bat ki reu pau kman ka bala pen sa umdum bat pen bitar pat ya ki paidbah no Krisyan kibalat kemi lenti diam banyu EU. Messi, 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 Messi. MeghalayaPost.news.